Hello Perlok, welcome back to this channel. Thì mình ta nhận phần EP cũng nô bà phì lạ phần delete ya ki message trong phì by one click delete all cũng đó. Thì mình đang show one mark, đang show one click. Nang ik bon na phì ki bala tip ya kene ngat tharai ba ton hi ki bom pati bro te ki pati bro sing bahaya share kenang baki buiru bakin tip lang te lada phim pati bro sa page hadapan takut pin setip kumnoban delete ya ka message khatam po group ma don ki group ki bum to ki bat group ya phiro ta ki message ki point no ki ba pin ngat pin kwa te kani ki video kan ira pe phi kumno pin suppose the pi la roban leave ke dua group ngangai bona pi ki bala ti kata te the pim ti pro sa comments na ni pi kumno tambah kini ke video pat tambah delete di message di group only one click then tang yepe di shwa bang instant simpaya subscribe like share press your bell icon pin yo yaki updates ekipor chipor tementang yepe no yaka video thì perlok menta nong kong ngade ngahap like how WhatsApp jonga. Okay, let me on this one first. Okay, ngan on your WhatsApp jonga kisha kalau bu WhatsApp jonga long ni thì pila ban like ma WhatsApp jong pi suppose kini ke group hang ni ma kia send video send links nong jong ni suppose ha kini ke group ke ba kerteng phone video group tu di phone videos yang ni ma te kini ipu ha pe ni pi message bon ha ki message untuk link untuk la ayo shu te kum no pat phila ban delete di kini one click suppose the issue mark untuk the mark ni suppose untuk kan simpor di ha suppose pila delete kum ni kan simpor di te kapasupan ka ba pila ban le kum no pila ban delete kan tang si click only one click kum no pila ban delete to mentang ni de ban le hak ni betul ni kini nilai dot ni nilai tulis dot pd ban klik antu nilai klik dot ni di nangta dalam ni kini ke pop up ni mah tu dalam ni kini pd ban link how ni betul ni more temu hari pd ban klik antu more tang klik no ni more Anda pila ada klik more kini kan mi sedang kumnipan tihang ni pila bagi report exit group clear chat export chat but add shortcut kemudian you kene tihang ni exit group lada pikwa ban mi ne kini ke group pila ban klik hang ni exit group pila ban mi ne kini ke group ma tilada pim kwa ban mi ne kini ke group Piskwa tang ban delete ika kini ki text kini ki video ki yunong stong baro pila ban klik pat hang ni beto clear chat da pi klik hang ni clear chat automatic kan clear ya baro ki chat sedong badon hang ni di mentang aku ban delete ya baro kene dengan klik no clear chat mentang pin sio i kan long kum no nagalai clear chat te hang ni pat mi pat sekeni ke batok kum ni are you sure you want to clear messages in this chat te lada pi sure lada pi tikna ba pin delete no ya kini ki message ki video skin tong baro te ai khang ni clear lada pim kwa pat da di ke ba pi su nyon bakalam tu pila banai cancel okay suppose ada pikwa ban bu mo da don ki video ki ba pikwa ban ne apoka phones jongping te nai nom tik yo ne panom tik yo ne le be kum to ki videos ki
files kum tu kini phone jong phi la pitik pat yo ni nang ta na pitik yo tu pi ai clear kamut baro ki bedan hang tu ki video berna tu baro ki be pi charso kin clear lut baro tinga ngah kwa ban clear lut baro dengan ai tik yo ni teman tangan klik yo ni clear tepek untuk tang si klik kanila jalut baro ki video skiru la jalut baro nom dong sidong tinga ngi pa pila yes ni ko hi kumno ba pinle di leda pimpat yes ni ko saya comments but tangkum tahi ini ya cepat aku ke video tiperlok tentang ila voice ke bakut jong kini ke video di kumno pio hi ke video tapi internet tapi internet simpan ya like tapi internet pat you can do dislike but tapi dislike simpa ai ka reason balai pi dislike mo kanang bangan tipan penbahai ki video jonga kanang bapi no pero papin internet ki video okay, so that's all. Thank you for watching. Ini sempat hakui ke video.